Dobro. Idemo dalje. Pitanje broj 5. Na sred prodavnice u kojoj često kupujete, nailazite na gomilu prehrambenih artikala koji su na akciji sniženja od čak 70%. Veliki broj ljudi kupuje te proizvode u ogromnim količinama, pogledate datum proizvodnje na njima i vidite da je rok istekao. Što ćete uraditi? Pod A. Pozvaću prodavačici i upozoriti je da više ne prodaju te proizvode. Pod B. Prijavit ću ih inspekciji. Pod C. Ništa neću preduzeti jer je sve dosta jeftino, a ljudi onako loše žive. I pod D. Reći ću ljudima da obrate pažnju na rok upotrebe, kupcima koji su u tom trenutku tu. Ja bih tu iskombinovala ovaj odgovor pod A i C biješ, i pod D. Aha. Pozvaćete prodavačicu i reći ljudima da ne kupuju. Naravno, mislim da prosto neki moj osjećaj i pravde i bilo čega ne bi mogao da baš tako prođem potpuno mirno pored toga da vidim, da sam pogledala, ako sam već nešto znatiželjna bila da vidim taj proizvod, da vidim da je istekao rok, prosto nešto ne bih mogla da se okrenem i samo da prođem. A sad baš toliki napor da zovem inspekciju i to ne znam da li bih to radila, ali sigurno bih pozvala neko od prodavačica i upozorila na to i možda nekoga od ljudi koji bili tu također bih upozorila i pitala ih da li ste možda primijetili taj datum koji je tu istekao. Ako oni pored toga uzmu, to je već njihova stvar i njihov izbor. Ja naravno ne bih to uzela. Što niste možda spriječili da sutra možda neko čak ugrozi svoje zdravlje sa nekim proizvodom kojem je istekao rok trajanja. A mislim pa da vam kažem. Opet s druge strane i novinarka pa... Da vam kažem, naravno, to ne znači da ne bih otišla u redakciju. Ne govorim sad o prilogu, nego prosto u tom nekom građanskom angažmanu, da li su tu novinari, da kažem, ipak malo više. Ne, ali ja bih tu kao novinar odreagovala tako što bih otišla u svoju redakciju, to prijavila kao problem i možda bismo to uradili, tu rubriku upravo o toj temi. A zašto ne biste zvali inspekciju? Pa ne znam šta da vam kažem, čini mi se da bi mi to neki prevelik napor bio. Mislim da bi ovo možda imalo mnogo veći efekat ako bih ja to prijavila svojoj redakciji, procijenila. Dobro, ali to nemate, evo da niste novinarka, nemate to jer imamo puno građana koji nisu novinari, ali prosto ja sad u tom trenutku... Pa u toj varijanti možda bih i to i uradila. Zaista da nemam ovu mogućnost da to nekome od kolega prijavim i onda to mnogo veći efekat ima. Znači kad se pojavi na televiziji se upozori ne samo na tu radnju nego na sve ostale radnje. A zašto inspekcije? To su organi koji su zaduženi da spriječe, da kažem, neke štetne posljedice. Zašto vas to mrzi? Ili ne vjerujete ili vas jednostavno mrzi? Ne, pa kažem, da nisam novinar, najvjerojatnije bih to uradila. Najvjerojatnije bih upozorila i prodavačicu. Sad ste se izvukli, jer ste prvo pod A i pod D rekli, pa se sad izvlačite se. A znate kako, ja uvijek razmišljam kao novinar. Čak i kad ulazim u prodavnicu, ja to sve gledam kroz tu vizuru. Znači šta bih u tom trenutku uradila. Ja ću staviti podgovore pod A i pod D, pa to neka ostane kao vaš odgovor, ali evo još nešto što je u vezi sa građanskim, da kažem, aktivizmom ili nečim što bi trebalo da bude, da vidimo kako biste reagovali građanski. Pitanje broj 6. Dok se vozite na zadnjem sjedištu taksija, primjećujete da taksista povremeno baca pogled i lista dnevne novine koje se nalaze na suvozačevom sjedištu. Samim tim je i nepažljivo u vožnji. Što ćete uraditi? Pod A. Ništa jer mi to ne smeta, a i neprijatno mi je da ga opominjem. Pod B. Opomenut ću ga jer je to nepristojno i neodgovorno. I pod C. Pozvaću njegovog gazdu i saopštiti mu što se desilo. Jeste pod B rekli... Opomenut ću ga jer je to nepristojno i neodgovorno. Da. Mislim da bi prvo izabrala taj odgovor i ukoliko bi naravno se ta situacija nastavila, istog trenutka bih ga zamolila da zaustavi taksi, izašla bih iz taksija i mislim da bih onda nazvala tu službu i prijavila. To je klasični neprofesionalizam gdje je na koncu ugrožen i moj život. Moj možda bilo kog drugog ko će sjesti posle mene. A u svakom slučaju prvo bih upozorila i zamolila znači da se ta aktivnost prekine dok se vožnja ne završi. Da. I sad gledajte, i kod ove prethodne situacije i kod ove sa taksijem, birate situaciju kao građanka, govorim kao građanka, situaciju u kojoj rešavate problem toga trenutka, ali ne znate što će poslije biti. Znači ovaj taksista, ako ga ne prijavite gazdi ili ako ne prijavite inspekciji ovu prodavnicu koja prodaje sve te proizvode, možda nastave i dalje i ko zna koliko ljudi može da bude ugroženo njihovo zdravlje ili život. U ovom slučaju čak i život ako je taksista u pitanju. Mene interesuje koja je to granica kod vas? Kad vi kažete aha, ovo mi je dosta, jer ja sam to uradila u tom trenutku, pa posle toga kom opanci, kom obojci. Šta bude s njima, neka bude. Pa kažem još jednom, da ne radim posao koji radim, sigurno bih malo tu onako što bi se reklo jače zaorala i sigurno bih taj problem koji prijavim ispratila do kraja da vidim da li je riješen, jer bih sigurno imala i više vremena da se tim bavim i prosto to bi bio mehanizam koji bi mi bio u tom trenutku dostupan. Znači kao nekome ko je građanin u tom trenutku se suočio sa određenom devijacijom.
pošto imam na sreću tu mogućnost da kao novinar, znači ukažem na taj problem, na taj način što ćemo napraviti rubriku o tome i ispratiti to do kraja, znači ja uvijek negdje prvo razmišljam kao novinar. Dobro, nikako da odvojimo to vi i ja. Teško, ne možemo ga odvojiti. Teško. Neko ko je novinar, teško da on može... Dobro, što biste savjetovali običnom građaninu, recimo, koji nije novinar? Da li da prijavi, recimo, inspekciji ili da samo upozori prodavačicu, pa kad on ode, neko oni nastavi? Naravno da treba da upozori i prodavačicu, a i inspekciju. Na koncu čak i sutri dan da pođe, da provjeri, da vidi da li je taj proizvod uklonjen sa tog mjesta. Kao što bih ja kao novinar posle rubrike sigurno otišla do te prodavnice da provjerim da li i sutri dan ima tih proizvoda na tom istom mjestu. Mi u svakom slučaju možemo savjetujemo odavde građanima da svi gledaju rok upotrebe na proizvodima koje kupuju. To je najmanje što možemo. Najvjerovatnije. Sad idemo dalje, malo teže pitanje. Pitanje broj 7, koje glasi ovako. Momak koji vam izjavljuje ljubav, znatno je mlađi od vas i jako vam je prirastao za srce. Odlučili ste, pod A, da počnete ljubavnu vezu, ali da ne saznaju prijatelji i porodica jer se ipak plašite malo osude i ogovaranja. Pod B, smatrate da je to nemoralno i razum vam ne dozvoljava da počnete odnos sa znatno mlađim momkom. I pod C, bez razmišljanja ćete početi vezu jer ne sumnjate da je vaš izbor dobar. Sad ne znam šta mi je tu najbliže, ja prosto nemam tu vrstu predrasuda, niti je moj sud o ljudima koji bi ušli ili ne bi ušli u tu vezu, to su prosto neke stvari koje su individualne. I da li je neko mlađi i stariji, kakav će to utisak izazvati, mislim da su to efemerne stvari u cijeloj toj situaciji. Suština priče je o toj o kojoj govorimo, da li su se dvoje ljudi našli, da li postoji hemija i da li se oni slažu. Mislim da je sve ostalo potpuno nebitno, tako da ne znam šta bi tu najpribližnije bilo. Bez razmišljenja, jel to ćete početi vezu ili smatrate ovo prvo pitanje, da počet ćete ljubavnu vezu, ali da ne saznaju, da kažem ja? Ne, mislim, zašto da neko sazna ili ne sazna? Mislim, to je prosto nešto čime se ne treba opterećivati. Zašto je bitno da li će neko saznati ili neće saznati? Ako je to vaš izbor i ako stojite iza tog izbora, mislim, potpuno je nebitno da li je neko mlađi ili je stariji mnogo. Neka bude, to mislim da je negdje najpribližnije. Sad me interesuje da se malo opet osvrnemo po našoj dragoj nam Crnoj Gori. Koliko je zapravo česta situacija da vidite da kažem, starija žena je u ljubavnoj vezi sa mlađim muškarcem, a koliko je obrnuta situacija, da je stariji muškarac u vezi sa mlađom ženom? Pa sad to je, pretpostavljam, može biti predmet nekakvog sociološko-fenomenološkog istraživanja, ispitivanja, ima, dobro, toga nema. Dobro, osvrnemo se svuda oko nas, vidimo. Ali prosto šta znam, ja to nešto niti tretiram, niti doživljavam kao nešto što je normalno, niti nenormalno. Opet se vraćam na ovaj prethodni odgovor. Prosto, ako su dvoje ljudi iz neke iskrene emocije, zajedno, potpuno je tu irelevantno ko je stariji, ko je mlađi, mislim, potpuno je nebitno. Sad ulazimo u neku drugu zonu, također, jedan od tih produkata tranzicije, upravo su te neke kombinacije o kojima se možda može govoriti iz tog vašeg pitanja. To je već nešto što bi možda bilo za neku drugu analizu. A koje su to? Ćete mi samo reći na šta mislite tačno, pošto ne mogu da... elementi tranzicije? Pa upravo to, recimo, zašto bi jedna mlada djevojka bila sa nekim čovjekom koji je može i otac biti, koji je 30 i nešto godina stariji, je li tu sad, znači, motivacija, što je on, već da ne ulazim sad i u tu terminologiju, sponzoruše, sponzori, ne znam, i sve ostalo, je li to motiv ili je motiv neka stvarna emocija? Eto, kažem, prosto tu bi trebalo to razgraničiti, znači iz kakvih motiva su ljudi jedno sa drugim. Ajde da pretpostavimo jednu situaciju, ona ima 45 ili 50, nije važno, on ima 30 ili 35, u vezi su, javno, i znači u smislu svuda su zajedno, pokazuju čak i emocije, negdje na javnim mjestima. Kako će sredina reagovati u Crnoj Gori? Pretpostavite. Ja mislim da uopšte to dvoje ljudi ne bi trebalo se opterećuje kako će sredina reagovati. Ne pitam vas što bi trebalo, ne pitam vas što bi trebalo, nego kako će sredina reagovati? Pa reagovat će različito. Najvjerojatnije bit će onih koji će to odobravati, bit će onih koji će naći neku zamjerku, ali mislim da to sve ide u... Mislite da će biti onih koji će to odobravati u većem broju od onih koji neće odobravati i koji će to osuditi? Mislim da to uopšte nije ni bitno, da li će ili neće odobravati. To je prosto onaj diskurs viranje u tuđa dvorišta. Zašto bi nekome sad bilo bitno... Dobro, ne pitam vas kako bi trebalo, nego kako bi reagovala sredina ovako po nekom vašem stavu, kako je vi percipirate? Pa šta znam, sigurno bi bilo različitih reagovanja. Sigurno. Nema šanse. Pa zašto ne vidimo onda puno
parova na ulici gdje, ili da kažem ako u nekom značajnijem broju gdje je žena starija, muškarac mlađi. Ne možete nigdje da ih vidite. Znači, ja ne znam, da li ste vi negdje vidjeli na ulici takav par? Ili makar znate li neki takav par gdje je recimo razlika 15 godina ili 20? Ne, ja ne znam, možda je moj problem što ja uglavnom se trudim da je nešto i ne primjećujem te neke takve stvari i da prosto ne budu u nekom mom fokusu, niti da budu u nekoj mojoj sferi interesovanja. Možda ja zato i ne mogu da vam dam neki pravi odgovor i prosto ja drugačije gledam na te stvari, drugačije razmišljam i nešto baš i nemam neku preveliku komunikaciju gdje bih znala kako ljudi obično gledaju ili ne gledaju. Možda u društvima koja su patrijarhalna, možda će to naići na neku osudu, ali mislim da je danas neko vrijeme kad u principu ne bi trebalo ni to da bude ništa neobično. Mislim, Bože moj. Dobro, da li vama smeta osuda ili ogovaranje sredine? Da li uopšte obraćate pažnju na to? Ja lično ne. Ja definitivno ne. To prosto nije u nekoj, ni na periferiji nekih mojih razmišljanja, ni bavljenja. Znate kako? Kad bi se čovjek time rukovodio, onda on prosto živio bi tuđi neki život. Prosto treba živjeti svoj život, gledati da to bude ono što meni ugrožava, da moja sloboda znači ide do neke granice koja ne ugrožava tuđu slobodu i prosto to je to. Dobro, znači vi nemate ništa protiv da imate mlađeg momka ukoliko bi vam se to desilo. Naravno, ne, zašto? Okay. Bez obzira na svu moguću osudu koja bi možda uslijedila. I posljednje 8. pitanje glasi: vaša prijateljica je jako zgodna i neudata je. Često o njoj kruži priča da je drugačije seksualne orijentacije. Poslije nekog vremena prijateljica to vama otkriva. Kako ćete vi postupiti? Pod A. Moj odnos prema njoj se neće promijeniti, bez obzira na to koje je njeno seksualno opredjeljenje. Pod B. Još strastvenije ću se zalagati za njena prava. I pod C. Od tog trenutka ću se sa rezervom odnositi prema svojoj prijateljici. Mislim da je to pod A negdje najprihvatljivije. I opet, kažem, korespondira sa mojim prethodnim odgovorom. Svaki ima pravo da živi svoj život u skladu sa nekim svojim načelima, potrebama. Ja možda i mogu da imam neko mišljenje, možda mogu da imam neki stav, ali prosto pitanje je da li čovjek ima pravo na ispoljavanje tog stava, na osudu bilo čega. Prosto, to je njen izbor i zašto ja to ne bih poštovala? Naravno, ako se ništa ne bi u našim relacijama promijenilo, znači ona je za mene, ako sam je već izabrala za prijateljicu, ja sam je izabrala ne zbog njene seksualne ili bilo koje druge orijentacije, nego prosto izabrala sam je i ja nju i ona mene zbog nekih stvari koje nas vezuju i uglavnom moja prijateljstva su uglavnom još iz djetinjstva i to sam već rekla, vrlo je uzak krug ljudi s kojima komuniciram i sada evo neka pretpostavljena situacija da saznam da je neko od mojih prijatelja ili prijateljica neke, da kažemo, neuobičajene ili drugačije seksualne orijentacije, to prosto ništa ne bi moglo da naruši u mom odnosu, niti bi moglo da pokvari tu relaciju sa tom prijateljicom ili prijateljem. To je prosto njegov ili njen izbor i moje samo da to poštujem. A kako biste se recimo osjećali da neko posumnja da ste vi drugačije seksualne orijentacije? Svaki ima pravo na sumnju. Zašto bih ja bilo kome bilo šta objašnjavala ili dokazivala? Još jedno pitanje ovdje koje je prosto neminovno. Da li vi podržavate organizovanje Parade ponosa? Pa tu bih možda malo imala drugačiji stav. Dakle, moje neko osjećanje je da svak ima pravo da se i osjeća i misli i radi i da ima i seksualnu i svaku drugu orijentaciju. Sad ja možda tu imam malo rigidniji stav prema tom tako javnom ispoljavanju. Eto, prosto ako neko jeste to i ako je odabrao da bude to, sad meni možda tu negdje za nijansicu smeta zašto to baš tako transparentno pokazivati i zašto, mislim, izlaziti sa tim i govoriti drugim ljudima. Mislim, prosto, da li to znači da ja sutra treba da izađem i da kažem, moja prava su kao heteroseksualca, na primjer, ugrožena ili bilo šta. Možda meni tu ta vrsta ispoljavanja toga prosto nije baš onako bliska. Ne volim tu vrstu ispoljavanja, a da li je to baš neminovnost u društvima kakvo je Crnogorsko i država u okruženju gdje tek treba da se zapravo izbore za ta svoja prava, možda i jeste, ali kažem, nisam baš pristalica na taj način ispoljavanja i traženja prava. Posljednje pitanje, da li se uopšte neko pravo može uživati ako ono ne može javno da se ispolji? Da li ja onda postavljam kontra pitanje šta neko dobija time što će izaći i reći da, ja sam homoseksualac. Da, ja kažem da, ok, i šta sad?
Da, ali imate s druge strane opet pitanje za vas. Koliko su ljudi koji su pripadnici LGBT populacije stigmatizovani, koliko je zaista problem u ovom društvu vrlo jasno i otvoreno reći da jeste pripadnik ili pripadnica LGBT-a. Pa onda samim tim, kad dovedete heteroseksualci i homoseksualci u tu istu ravan, nije baš isto, jel? Da, ja sam da pitam, šta znači za nekog koji je dobar ili loš u svom poslu ako on kaže da on je homoseksualac ili heteroseksualac? Zašto bi to bilo bitno? Pa, to nije možda za vas, ali za mnogi ljude, kao što znate, nemamo nešto previše prijava. Evo sad su skoro bili neki podaci da nemamo nešto previše prijava, ali u svakom slučaju postoje određene prijave. Ja ne prihvatam nikakvu vrstu stigmatizacije. Jesu pripadnici LGBT populacije, jesu u vrlo nezgodnom položaju i da trpe određene negativne posljedice. Stigmatizacija može biti te vrste, može biti bilo koje druge. Možda neko ne želi da primi osobu suprotnog pola iz drugih razloga. Možda neko ne želi zato što neko fizički mu se ne dopada, ali ja smatram da su to pogrešni aršini i da tu prosto ne treba izdvajati ljude drugačije seksualne orijentacije. Znači, prosto može žena od 55 godina također biti stigmatizovana ako se prijavi za taj određeni posao, ima sve kvalifikacije i ne može proći zato što je prepreka viša godina. Znači, i to je vrsta stigmatizacije. Ja sam, znači, protiv svake vrste stigmatizacije, pa i ove. Dobro. Dobro, Biljana, to je bilo sve što se tiče naše, da kažem, emisije. Malo smo pričali o svemu i svačemu. Sad ćemo odgledati jedan EPP, a onda će nam se pridružiti naša stručna saradnica, sociološkinja Marina Vujačić. I evo nas u posljednjem trećem dijelu emisije Bez rezerve u kojoj je naša gošća, urednica i voditeljka u Radio televiziji Crne Gore, Biljana Stanković. Izdržali smo, preživjele. Je li vam bilo zanimljivo? Ste odgovarali nekad javno na ovakve pitanje ili neka slična? Pa dala sam poprilično intervjua za ovih 20 godina. Možda su ova malo specifičnija bila, recimo, u odnosu na sva ostala, ali zanimljiva u svakom slučaju. Dobro, vama je bilo prijatno. Osim što je bilo maličice hladno. Osim malo te neke hladnoće, meni jeste, nadam se, i vama. Dobro, jeste, također. Tu je naravno naša stručna saradnica Marina Vujačić, koja je se evo pažljivo posmatrala. Marina, što imate da nam kažete? Dobro večer i vama, Biljana. Dobro večer. Meni je bilo jako interesantno i jako mi je drago što ste obje se, da kažem, nekako po znacima navoda držale baš socioloških tema i oblast sociologije cijelo vrijeme dok ste pričali, i to savremene sociologije. Zato bih ja i počela u tom vašem odnosu prema, da kažem, društvu, jer smatrate upravo da je odnos društva prema pojedincu onakav kakav se pojedinac sam predstavi tom društvu i kako sebe u stvari doživljava. Muzički stil odražava vaš stil ponašanja. Mediji i obrazovanje trebaju ili imaju veliki utjecaj na razvoj ličnosti. Primjećujete da nekada materijalno prevladava nad duhovnim, što vam jako fali, iako to možda ne ispoljavate. Stvari i predmeti ne definišu ličnosti, dakle nije bitno šta neko nosi, već kako nosi. Situacije rešavate pojedinačno, odnosno prvo opominjete pa tek onda sankcionišete. Zatim, da, veoma je zanimljivo to da iako smatrate da poslovno treba odvojiti od privatnog, ipak pod znacima navoda koristite svoju profesiju da bi riješili neke situacije. Dakle, iako privatno zadržavate za sebe u situaciji kad treba, opet kažem pod znacima navoda, iskoristiti to što vi radite, rado ćete to učiniti. Dobro. Dobro. Zanimljivo. Jeste li zadovoljni? Zanimljivo posmatranje. Uvijek je zanimljivo kako vas drugi dožive. Teško je za ovako kratko vrijeme naravno dati neki, da kažem, sadržajniji, sveopštiji, precizniji, dublji građanski profil, ali eto, to je bilo sve u ovoj našoj emisiji. Puno hvala što ste izdvojili vrijeme da provedete ovdje kod nas. Ja vam želim puno uspjeha u daljem radu i u životu i možda se negdje ponovo sretnemo u nekim, da kažem, i ljepšim i, da kažem, okolnostima kada ćemo sigurna sam i vi i ja, bez obzira što čeka Crnu Goru, biti negdje u našim medijima. Hvala vam još jednom. Ja se također nadam i još jednom hvala što ste me pozvali da budem gost u vašoj emisiji i hvala na profilu. Poštovani građani, ovo je bila emisija Bez rezerve. Naša gošća bila je urednica i novinarka Radio televizije Crne Gore, Biljana Stanković. Mi se vidimo narednog petka u istom terminu. Pozdrav i prijatno.